Talatibiyag! Erneng, sa dino ti papanam? Ah, di tabalay dananang antay. Ada ka na yung pauit ni Jackie a package kay. Nagipawitan ni Jackie. Ay, nagbiitan. Uwan antay. Ina manalaan tay pan nakabagi mo. Ay, umayak mo't Ha? Alangan mo't nga awan kanya, katinultulungak mo't iday ama ka-abroad. Na. Isingir yung samot pinday ta antay. Ay, kasta latibiyag No tumulong ka, siyempre, adalag tamot sa papak na Aya. Malang raw. Antay yun. Ay, ngam di ko sat nagitaw awir ko pa Ta umayak daw. Manong Erning, daytoy jay bagyo. Awatamon. Ha? Daytoy lang? Kat isumat dayta tinasuratan, kitaam ta nakapigkat nagdakkel tinagan mo, Erning. May sa akape? Kendo asabon apagdigos laeng? Anusam taado tayo mat nga agbibingay. Ay, akin ko iti daytoy. Ay, di mo sagsagiden dayta, kukwak dayta. Nagadumot tayo. Kumplito Ada chocolate na. Daytoy kukwak awan. Ni, ada pa'y pabanglo na ka. Anwam ti pabanglo? Ijay ka lang mataltalon mong agmalmalam. Di mon tupay masarungkaran dananang kantatang. Kat nagadumot ana sa umon ngay. Ay, ada make up dita. Kat, asino kumatag kasapulan iti make up kada kayo? Ni bagat mo nga aglaklako iti banag ijay palengke? Pag make upam? Hay! Ano yan? Intid mo mutlang kadagiti kakabsat mao di para kadakwa Daniel. Wan tatang, saan ka amadanagan? Wain tap no awa mo makungkunada. Ala, adan yan tingga. Ay, ika bukid na kiti aso ata mga nuan danto manan masaunan. Anya nga tatiran tana dito'y balay. Salaki! He! Ay, Oh, apay ante? umayak man makisarabaw. Makisarabo ante? Nadamag ka nag-package ka na ni Jackie. Ha? Ay, nadamag yu gayam. Sa laumay daytoy abaket no addamadamag na apagsayaatan. At tama din di kabsat mo analaing adumawat. Ay. Di mo pigsaan tamangan numangag na ka. Nadamag na laang nga ada package apaw it ni Jackie. Imay adagaws. Ikantay latan Aguray ka tay nakibaga ka ni Daniel. Abasit laang ti itad na. Di ka la urayin na pumanaw ni Inga. Kababain. Idinagrigrigat ang nagabrod ni Jackie. Pulos nga awan intulong na. Ita, nagalisto nga umay dumawat. Di lagbain day takabsat mo. Ay, kasta latibiyag Takasta nga ro ti taaw. No pagsayaatan, alistaw. No pagrigatan, ay na, di na mo titumulong. Ay, sana babalinti kasta. Napuskol kit di ti ropa day takabsat mo. Ay, surun ka. Ananuak nga, daytoy sabon apagdigaws. Sapay. Ay, agat kilikili ti arabaw. Jack kayat daytoy. Dayta laang matan tinabati ante. Lipstick anang isay. Ay, Jack kayat daytoy. Ante, uso ti kasta a lipstick. Ay, uray man usaw. Jack nga rod kayat. Awan mo't sa balin ang maitad ko kang kaanti. Ay, aguray ka. Tamang kita ang ije kusina yaw. Talaga daytoy abakat. Surutek man. Anya daytoy. Dayta? Mantika dayta anti. Ambo, kamantika. Jack mo't mabasa nga min jay nakasurat. Uray siyak tupay, jak mo't maawatan. Ay, ala akong daytoy. Ay, saan anti? Di mo alaan dayta. Taapay asaan? Tinulungak mo't ni Jackie, idinagabrowd. Kuwa nga min anti. Ay, kan ayan na dagitay sabon ngayt itad mau, tala account. Naa? Kaya't mo matgayam? Ay, syempre Uray di lipstick. Uray nang isiton. Ala account. Lakay, agriing ka. Agriing ka, kunak. Agriing kan Hoy! Apay ay
Adda ngamin nangag kung agkarkarasakas iji kusina. Ingka kita, Pusala day jay. Kano kaslada pa'y natinag. Basol mo ah. Apay ngamin adi mo kinaluban din na bati at tilapia. Ala, ada sinrak dito'y balay iti rabi eh. Ay, si kaalaklakayan. Ah, Nagsadot kanto mat ngamin abumangon. apay. Ada na po ka. Kit-kita agpailaang tatang. Awan mat kit diti matakaw dito'y balay, ah. Apay. Ha. Ada na awan. Awan tatang. Awan tinapukaw. Sigurado ka? Awan. Kayo kit din ijeruar. Agpaangin kayo. Hello manang Jackie. O anya, naiwaras mo dyan pawin ko a package? Day tangarod ti ibagak kang ka. Apay, ada problema? Ni Auntie Inga. Inala na dyan mantika nga impawit mo para kadananang kang tatang. Ne, apay ngay. Ginawat na matlatan. Idi imbagak asaan na nga alaan. Kunan at tinulungan nakakano idi nagabrod ka. Ne, anya ngay mo tintulong kanyak ni auntie. Dinaktupay pinautangan ti pag-flight ko. Kat idi matrabi eh. Sinurlak da kami ti agtatakaw. Anya, Inala na dagiti daduma pa nga inpawit mo para kadatatang kan nanang. ay unay matan. Jay gatas kan kapida nga impawit mo. Inala da. Unay mat dagitang agtatakawan. Dagiti dilata ako na nga ilaok ko ti si daan datatang kan nanang. Inala da amin. Ay unay mat daytan. Talaga ang marurud akon. Nagipaw itak iti dilata. Tapno yung baglang nga dailaok mo iti sidaan da marunggay kan karabasa. Anya nga iti ibagak kadananang kan tatang no sa pulan da dagiti impawit mo. Jak amot ibagak, manang. Ay, mabisina kon. Di mo laagayab ni Daniel. Maglutlutaw. Maramanan tamot lang ang tiimpaw ni Jackie nga imported adilata. Huwag raw. Kanya nga tatiraman dagita nga imported amakan. Mangantayon tatang, nanang. Umay kan, mangantayo ka noon lakay. Anya tiin laok mo dito'y linoto masidaan. Dilata, nanang. Imported? Wen, tatang. Di impawit ni Manang Mau. Wen, apay aya? Kaslamat. Ha? Kaslamat raman ti dilata dito'y Pilipinas. Imported dayta. Di laman madlaw mo bakit? Kasta talaga tiraman ti imported adilata. Ramanam ngamin kaslama dilata dito'y Pilipinas. Naraman akon. Imported adilata na ita. Ala, mangantayo kit din. Ayan ni bakla. Agdaldalos, apay aya. Umay ko man kasarita. Daniel, ada ni Anteng. Sige. Agsarsarita kayo. Taada pa'y aramida. Sige. Ay, Daniel, Apay ante, busy ak ngaglinlinis. maday jay sabon ngayon tadmaw. Ha? Kasano amadi, kat imported day jay. Ay, agang litak mouth. Ha? Pabasulan nyo man jay sabunan. Kasapulak ti pabanglaw. Anya? Amo, nga daimpawit ni Jackie apabanglaw. Ikan na kaun. Ingkalaanan tausarak inton bigat, tamapanak makipalingkay. Makipalingki ka laang, agpabanglo ka pay. Ay, katwan tapno adamat ipasikat kaw nga ipawpaw iti kabagyan naggapaw iti abroad. Hello, manang. Ay, imbaglaangan, tawan di among ko, kat nasong batak ti awag mo. Apay aya? Ay, marurudak ka ni Antingga. Imay nakmanin dinawatan di pabanglok. Unay mo daytan? Ay, kat intad mo latak kuman Kat anya ngay, awan mo tan sa bali maitad ko. Itad mo latan, tamang ipawitak tumanan. Anyaman nga tanti sumaruno nga umay na dawatan. No jay make up ko. Huh? Ure agan jak kayat nga itad day jay. Pasensya amon. Ay, aldaw gaya man manang. Inak manin agluton. Umawagak tumanan. Bye manang.
Adi mo kaya't timangan. Nakadasaran dito lamisan tin luto ni Daniel Amakaan. Hay, jak kayat timangan ta dinengdeng day ta si daan. Nanang, mangan ka. Jak kayat, makaumat ti dinengdeng. Imported abugoong dayta nanang. Nangagma bakit? Adda aya impawit ni manang mo nga imported abugoaw. Adda, diyan ngay dakkel agarapon. Aya. Karga mong tipinggan ni Nanang Mao. Tamanganain. Naimas dayto imported abugoong. Apa na, Daniel? Mapanak ijay balay da manong erning. Mapan ko buludan jay martilyo na. Apa? Tari maanak man jay tawak ni matintinagan. Ay, mabiit laang. Taapay manen. Awan kadwa may kaninanang mo dito'y balay. Wen, agawid ak matla adagos. Anya kayo matan, jak pa'y makapasyar mat. Didak pa kayat nga umadayo. Yung kalatalaan ni Joe nagjimartilyo. Ada ni misis mo, kusilapan naktumanan. Awan. Ando na panan na. Kagurgurak da dyan nga asawam. Kunamlano asino. Sige, nakalaan. Ay na nga tayo dito di martilyo. Ha? At damat di mantika nga impawit ni Manang Jackie. Pati dagito'y dilata. Aguray man. Manong, Nakita mo di martilyo? si kamat gayam ti simrak ijay balay. Anya? Simrak na ibagbagamat. Nakitak ijay kusina yu jay mantika, kandagiti dilata. Di kan to mga mimangtay. Amumat abagi da tatang kananang dayjay ta high blood da. Saan abasta-basta amantika ti usaranda. Aya. Inalampay amin dagiti dilata. Ha? Di umat nga ron maikkan ida iti si daanda. Sana kaya nang nangtay. Pulos. Di mo pa ida pinarangkapan iti matmat gadam, sipon nagasawa kayo iti asawam, ang nagsungit. Mapan ka lang ijay balay, no adda mapan mo alaan. Ay, ading pasensya kan, Wan. Hay, ultimo paggatang iti agas da, pulos adi ka mangted. Makon-konsensya ko na, ading. Rumbang laeng. Nangasawa ka laeng, linipat mong dananang kentatang. Di mo kumaliplipatan manong. Sarong karam tinaganak mo, taday tatiragsak ken liwliwada iti biyag. Malala, Wen. Bumawi akto. Oy, ading. Hindi mo ibagbaga kadananang kentatang, Asyak tinanghala kadagiti imported para kadakwada. Awam mo si daan. Anya nga awan. Day tanay, Nateng laang. Awan laok na nga imported. Daniel. Apay ngamin, adi mo linaukan aya. Day ito'y natangayin lutom iti imported. Imported ti pinagasin ko dita. Anya? Ada imported nga asin tayaw? Adda impawit ni Manang Jackie nga imported nga asin. Nangag mo bakit? Adda aya. Wan, iso nga ron ti pinagasin ko dita si daan tayo anatang. Sumulagaya man na imas. Apay, naramanamaw. Ewan. Imported at talaga bakit? Idaman pa yamang tad ka iti kwarta kada kamay ang naganak mau. Kanita lang sumarongkar ka, anak kao. Uwin tatang. Pakawanan da kiti kalabos Tadi ka sinarongkaran. Kastala ti biyag, erneng anak kao. Makalipat ti tao no daduma. Ngam no ita, saan kayo na malipatan tatang, nanang? Di kagdanag. Tanolakit adamat gadak. Ibingayan kayong tumanagin. Anong sal nyo latan titad ko akwartayaw. Imbag lang nga igatang nyo iti sidain nyaw. Erneng, anak. Ure awan maitid mo. Basta sarungkaran da kami kanditatag mo. Ragsak mi dayta, anak ko. Kat inton maminsan, isurat mo ti pamilyam, Uwan nanang, kasta ti aramidag. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao, ako nana.
Sarong tinaganak mo, tadayta tiragsak ken liwliwada itibiyag. Tampok ditoy programa tayo. Kastala tibiyag! May parwar nga dati iti abang day tapos da. Ay na, abunado da pa'y Ay day talag mat barbecue tila ko na saan pa'y anaimas. Saan anaimas aya? Ketuan. Ha, idi na minsan aging matangak. Impakan ko iti asaw, ta saan anaimas. Uray jay sos na, nagapgad. Aya, iso akitaan nyo anana. Oh, manmano ti gumatang. Win nga raud. Ay, mapanak ko magumatang. Ngamga po iti imbagayo, nana. Saan ka mapan gumatang ay? Ay, wen. Mapan kalangan gumatang iti sa balay. Ay, nana. Kunak agumatangak takumarik ni Tessie. Angam, saan? Ibagbagak nga rudken ka. Saan anaimas jela ko na abarbikyaw. Daan sa nga dagiti ilaklako na. Kasta aya? Wen. Saan nga minamalaklako dagiti lako na kay? Iso nga ilako na iti kabigatan. He, saan pa'y anaimas? Ay, jak nga rud kayatin ti gumatang. Agpaypay ka pa'y Apay nga insardang mo ngay. Ay namanang ko, di ka lamas yan kanyakon. Naktangan ako niyag pay-pay-pay. Pag inanaanak mat Awan pa'y buhay na mano ta. amok, ngam saan arasunday ta, tapno parigatan nak. Kat, kasano tangarod ang makalako no saan ka nga agpaypay. No mga mintasong bata mo ni Manong Wagner. Ay! Agtal na ka man dita, estong. Excuse me, Easter with letter TH. Ay! Agpaypay kakit din. Nagadungan mo. Ay na, napunon ti asok da ito'y barukong ko. Imbis alav ti mang puno, asok! O pare, apa yang ensardeng mo day tulugan mo? Kit kita klag ti prinsesa. Ah, adda prinsesam? Madambod si kamot. Agar aram kamat, Kanya ti pagarup mo kanyak. lakay agbaro. No babae ka kuma, menopause, Ha? awanan. No nobela, naggibusan ti ayat mo. Ay, di ka man nagsawi ti kasta pare. Kahit, ayan nga jay prinsesa. Day taman oh. Oh, jay aglaklakaw iti barbecue. Wan. Jay bakla. Uy, saan mo't Jay manang na. Jay long hair. Napintasan niya. Dalagang Pilipina Kastagayam ti type mo a babae. Agam, mabainak nga agaran. Kasano ka ama kaasawa no kasta ka? Intakit din. Iaguray. Mapanak man gumatang itilako da. Pambarak ang makiamam mo. Malala. Agam di mo ibagbaga nga dak dito. Gulpiam da ito'y lako mi? Wan, tapulutanan mi man. Ay na, manang, nangag mo? Gulpian na kano da ito'y. Isupot ko nga rod amin Si Kagayam, J.R.R. man ni kumparek awagnar. Anya? Wan, iso. Amamon ni Manong Wagner? Tila madamdamag mo man. Katrabahwak. Iso ti chief engineer may. Wow! Bongga! Hoy, agpaypay kakit din. Anyamat ni Manangan? Kiligan naklaang? Ibawal mo pa. La 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 la. La 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 la. Hoy, La, darasang la, la. agluto dita. Manang, di nakmadla pag inanaanan. Tudukan pa'y madamdamadag iti ilako ta barbecue. Ay na, Manang. Kasi matibiotic. Maturturtur kang ka, Manang. Nagadulakit di reklamo mo na iya. Na, pudnon sa't ibagbagada, ang naungat dagiti baak. Anya? Manang, makiasawa ka nga minan.
Aya nga ibaon nak. Tapno saan kan nga agong ungat. Agbakbakot akon abalasang. Sige ka. Awan mga sikasukan ka no bumakit ka. Katapay, sika, panawan nakon. Pinagadal nak iti computer course. 4 years manang. Jacket nga aglako iti barbecue. Forever. Umadayuak. Anya? Numalpas lang da ito'y pandemya. Mapanak ijay Manila. Isu ang makiasawa kan, manang. Apay ngay nana, ta saan kayo magtan nga umay gumatgatang itilakok a barbecue? Ay na, kasano kat saan mo't kano anaimas tilakam. Nagkuna. Ni kumarim alita. Dayjay mo, tila ibagbagana. Saan to pa'y ngay may gimatgatang itilakok? Saan pa'y aya? Kuna nakat gimatangan. Kat saan kano anaimas? Ay sos, uray ramanan nyo. Gumatang kayo nana. Dagiti pa'y mo't kukumarit, ti saan nga umay gumatang? Malaman nga raw. Umay kamin to gumatang kanilita. Asino nga'y mati gumatang itilako na kat di pa'y umisem. Hay, si Kamat, tila ibagbagam apakauyawan ni Tese. No saan ajay lako na, jaro pa na ti uyawam. Ay nanana, di pa'y ngamin agpulbos mo't. Bumangon latan, din sapay agdiramos. Saan la siguro ang mahilig nga agpapintas? Isukit day tatirason, no apay nga awan agaram kan kuana. Adamay, Jay lakay nga engineer? wan, jay pada na mutla asaan siguro nga agdigdigaws. Bagay da kumakot. Ang napili siguro ni Tese. Agpili-pili pa'y laang kat saan mo't anapintas. Day tangarod kay. O alanana, ingkay gumatangan itilako na nga awan ramraman na. Pare, dumagas taman pa ijay paglaklakwan ni Tese. Ay, tapay. Gumatangak itilako na. Nagado pagkatangan. Si kakit di mat, pare. Kunakman no iso ti prinsesa. Katisumat. Agaram ka ngamin Mabainak nga rod. Tamok lang nga di nakayat. Padasem nga arman. Basta mabainak. Intan kiti pare. Siyak ti makamukan ka. Di nakman angawin. Agin babartag ta pare. Anya? Wen. Dayta ti aramiden ta. At dapat kadinabati alakaw yo. Ala sir, nabartag kayo matgaya man. Basit laang. Pare. Anya nga tigatangan ta. Gulper day ta lako yo. Wan amanong Wagner, mabalin mat. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon, manong? Kasaritak ni manang mo. Aguray ta inak ayaban. Manang Tesi, Oh, apay? adda kayat na ti makisaritakan ka. Asino? Agsinabat manandag itakiday mun. Ado nga minter aramidat. Gulpian ni Manong Wagner tilako ta, no makisarita ka kankwana. Ay, uray no sana malako day ta barbecue. Ay naman, hang, kasyan nakmatan Diakon makapaypay. Agsakitan to'y barukong ko ang mangang angot iti asok. Anya? Agawid akon manang. Ay, agsubli ka, Stong. Sige, makitungtung akon ka ni Wagner. Gulpiak dagiti lako yo, Tess. Bayadam nga rudan tapno makaawid kamin. Agtungtong tapay mo ta. Anya ti pagtungtungan ta? May papaniti ayat ko. Agayata ka talaga kan ka. Di naktumot panpansinan. Kat idi pa lang agar-aramakan ka.
Kasanumot namin nga ayatan ka. Kat di ka mat agdigdigos. Amom, engineer akmet ka. Wan, amok nga engineer ka. Chief engineer. Ngam, saan ka mat nga rod nga agdigdigos? Dahita ka ditidi mo kayat. Adapay. Ibagam tapno baliwak. Kaslasan ka mat nga agtututbras. Anya, Nakayalyelo dagitang ngipon mo. mabain akon. Agpurma ka mat ngamin ano umay ka ditoy. Sana dayta. Nyamot dayta. Nakachinelas ka kun. Nakalislis dayta pantalon mo. Sige, baliwak dagitisan mo akayates eh. Ang agdigusak, ka nagpurmaak. Ada ka din hamnamak. Sungbatan na kon. Wan duatan no kwa. Anya nga'y tinagtungtungan nyo kanitese, pare. Adan namnamak pare. Talaga? Pare, agap apura ka kading agawid. Wan, pare. Agur-uray ni misis ko. Ngam no adapay papananta, mapantapay Inak man ag grocery. Gumatangak iti sabon, shampoo, pabanglo. Ken pagpormak. Anya, Iso nga minti kondisyon ni Tessie. Nasken ngagtong palak. Manang, saan na kun amalapdan? Agbiyahe akon amapan agtrabaho ijay Manila. Panawan ako na talaga. Imbaga meten kang kaidentiplanok. Angam kasapulan kapaylaang ita. Opisina ti pagtrabaho ak ijay Manila. Awan ti asok na, kan saan nga agpaypay iti mano nga oras. Ay, Amok no apay ang nagsinaay ka. Awan ngamin kadwam dito'y balay. kasano? Panawan akmeten. Agasawa kayon ang ngamin ka ni Manong Wagner. Diktaran nakmanan. Ibagbagak laang manang. Tani Manong Wagner, iso ti soulmate mo. Anya tikat katawaan nyo, nana. Ay ni Mantise. Agmay may isang agpay-pay-pay itila ko na a barbecue. Awan sapay gimatang. Kasanaw, kat saan mo't ngamin anaimas jala ko na. Buwan mat ngamin. Ay, agbakbakat sa amatan ngaglaklakaw. Ay, kaasimat. Ngamin, nagpamanilan di kabsat na abakla. Ay, kat naumamatan ang aglakla ko iti barbecue. Numabalin ko ma. Papanawon tayon dita. Tapay man. Peligro day taasok tila ko na. Makapauya. Sa bagay mo't kit di. Petisyonan tayon san, nana. Ang kaasimat. Sapay baak. Uray datayo mo't timadaksan. Saan mo't amabalin apuro asilatan wow. Nagpormakan, engineer. Kastoy mo't lang ti purma ti mapanagaran. Ketuan. Kun... Nagbanglukan. Ay una, agaramak nga rod. Kaya matla ang abalik sa tiayat mo kanitese. Una. Sige man nga raw. Danggak man ti sampal mo. Tese, ayatan ka. Nakasagana ak amang ikalaysakan ka. Iti sa dino man asimbaan. Nulakit di taaklunam ti panagayat kao. Baw. Mabalin ba't lang? Mayat. Mayat, paray. Mayat. Simbaan san ti pagtungpalan na dayta. Nana, kitain nyo Nay, adamat kadwan iti sa ngaglaklako iti barbecue. Iso day ta, di bagbagada nga asawa na. Aya, kan
Masikog samot tayo. Wen, masikog. Ay, nay. Kita ay, nag-sweet damot tayo. Ken, addan kadwa ni Tese, no kasta. Saanin nga agrigat tibiyag na. Ay, win nga rawd. Iso nagbidtot ta iti panang ipapan. Ibagbagata nga agbaak hanggang saan mo't gayam. Kan kita aw, nay, nagsingpot ti nakaasawa kan kwa na. Kan isun sa dayta di ibagbagada nga engineer. Wen na, engineer ka no dayta. Ay, nakaswerte mo't ni Tesi Naanos nga main, iso asiguradaw, adayaw ti maturong na. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaanos, adayo ti maturong na. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Pare, nalpas ka na nangan. Wen pare, manumit lang iti panangan ti trabahador. Sige, umay ka nga ro din. Tagi-istorya tayo. Anya ti istoryan tayo. Ne, itala ang amadlaw ko pare. Kalbumot gaya mo, day tatok-tok mo. Tila madmadlaw mo mga. Amom ka di pare. No anya ti makagapaw, no apay ang agkalbo dagiti lalaki. Apay, pare. Gapaw, taado ti pampanunutan ga. Ay, pudno day ta pare. Talaga nga do ti pampanunutak. Utang lang ni bakit ko? Kudyak may turturugan ay. Girlie, dito'y karwar nga agtugawan. Anya kamutan, mami. Anya nga iti aramidok dito Umay da i-deliver ita di order ko a sapatos. Dahito iti bayad na. 2,000 ti bayad jay sapatos nga i-deliver da? Ibayad mo amin dayta. Sapatos ko? Saan? Sapatos manan ni Manong? Sapatos ko. Ay, imbag ka man, mami. Tama kapag sapatos ka iti 2,000 ti balor na. Pag-jogging ko dayjay. Ag-jogging kan? Tane. Nalukluk mo gakon. Basta, no adda di i-deliver da, bayadam adagos. Girlie, agriin ka. Girlie. Naiturog ko matan. Adan di ag-deliver iti order ni mami? Anya nga order? Urayak nga ro dito yung di ag-deliver iti order ni mami. Anya ti order na. Sapatos, apag-jogging na kano. Anya? Nagorder iti sapatos ni mami? Idinto ta da ito'y sapatos ko. Namin anon nga inpadpadait ko. Isunday jay di ag-deliver. Sige, tamapan ko bayadanan. Daytoy jay sapatos ni mami at 2,000. Anya? Nagninamatan. Pag-jogging na lakano. Un nga rod idinto ta da ito'y sapatos ko. Daanan. Ibagak ka ni daddy inton sumangpat. Tagatang to iti sapatos ta. Rumbang nga ununaan dati pagkasapulan ta, nga anak da. Wen kasta ko matirumbang, Manong. Girlie, Louie. Apay, daddy. Apay nga wantag tagari yung agkamsat. Kasano, daytoy si daan. Awan ramraman na. Ganda ito inapoy. At naangot na. Ha? Apay kay akas la plastic. Ay, low class nga minday ta bagas. Kan, awan ti gatang tayo iti si daan anaimas. Iso nga anusan nyo day tanateng. Awan ti igatang iti makan. Idinto Mangan tayo kit din. Nakararte kayo. Feeling back nang kayo. Anya jay bagam ko ma, sika, girlie. Ni mami, nagorder iti sapatos a 2,000 ti balor na. Pudno ka day. Ukwang amin. Ay, agpapanimid tay amin nan ano kasta. Tauray siya. Jak sa makapanganay. Gimatang ka iti sapatos nga agbalor iti 2,000.
Pag-jogging ko nga rod, tanalok magakon. Kahit, pakanin na kami, iti addaangot na abagas. Ken awan ramraman na anatang. Ay na, unay kayo matan. Ay, Naglaing kayo nga agreklamo. ay na bakit kita tituktok ko. Tapay. Agkalkalbo akon. Kat, basol ko. Gapo iti kapapanunot ko. No kasano kay abiyagay. Ito, una ang pati gumatang kadagita saan nga importante abanag. Importante day jay, tapag jogging ko nga rod. Ay, maibos ton, tibuok ko no kasta. Talagang agkalbo akon. Umay kakit din, maturog kan. Ay, jak makaturog. Bay anak ngagpanunot. Oh, ang jagjaging ka matgaya man, maray. Awan si kalaang ayat yan muna ti ag-jogging. Apay nga, tagsinsin nabat tamot dito. Naglawa day ito pagjagjagingan. Ay, si kaman kid di mare. Sabsabatan naktumot nga men. Dito yak, Maria. Sige, tadituyak mo't banger. Adamot gayang baro a sapatos mo. Ay, wana mare. Kastala tibiyag Adda rod paggatang ko. Among, nangina da ito, mare. Oh, manaw. 20? 20? 20K. Ha? 20,000? Anya ti kayat asawan day ta apa nagtangod mo, maray? 20,000 nga rod, mare. Day ti sapatos ko, nalakalaan. 5,000? 50,000. Kayat mo akitaan di resibaw. Ay, saanan? Inakon. Ipakitak to di resibaw, inton sumarunong agkita tamaray. Ay, sa anak nga interesado amang kita, mare. Napanam, saan anangan dagerlikan luway? Ta saan ka naglutaw? Napanak nga rod nag-jogging. Nagluto ka kumapay mo ta? Ni, adamot kilabban dita. Inun unampay ti nagjogging maglutaw? Nalukmagak nga rudon. Ay na bakit? Ay ayatan ka mailatang oray na lukmag ka. Di ka man nagsaw iti kasta. Ala, agluto ka nga rudahin ta mga anak pay. Sakbay ang mapanak agtrabaho. Iba unak man nun. Na, taasino nga iti ibaon ko asabaling aglutaw? Katsi kamot ti asawak. Lakay. Marakop ka man abigbigat ako na kon. Amo, Ay, sus. uray makalkalbukan lakay. Lab na lab kalata. Ay, nagkalkalugo nga rudahin. Tanay, madlawan akalbo ti tuktok kaw. Uray man. Gwapo ka matlata. Uray no makalkalbukan. Ha? Apay, itam lang nga imbaga day tabakay. Hindi pa'y kumaa. Hanggang maguri ka man. Ada kayat mo anya. Adda nga rod, lakay. Anya day ta? Ay, kaslam mo ko na. Kayat ko kumaiti. Ay, anya, kato'y bakit kun ay Nagordor ako na iti online iti oven, lakay. Anya, ay, Ne. Apay nagatras ka nga ovan, nag-order kan? Umay da nga rod i-deliver intong Sabado. Ay, adaywan nak. Ne. Apay akas lababutang ka ba? Adaywan nak ko nak. Puro gastos ti mom. Ay, isan nak nga adaywan lakay. Pare Panchito! Pare! Ha? Damdamagakan ka no addabalon mo. Hindi ka matsumungsungbat. Ay, kwa. Kasla na nagtipang panunutam Ay, adaman nga minin paggastos akon, pare. Anya ta, pare? Nag-order ka ni bakit kun iti oven? Ay, addaman nga rod bayada mo na. Ay, kasla mariknak nga greg-greg at talaga amin ang tibuok dito ituktok ko. Gabo iti kapapanunot mo, pare? Kawuna, pangalak nga iti pagbayad ko manin iti dayjay nga oven. Mami, tulungan kang nagluto. Ay, nalaklak ako mati agluto. Na the oven tayo. Ay, suman abay bayadanan. Nagorder ako Nag-order kan, Mami? Wan. Makabake ako iti cake. Ipasikat ko iti kumarek alas 2. Ay na, Mami. Gatang kalaagatang iti kumkumporme. Katanya nga rod ngayon. Kasapulan tayo matdayjay. Mami.
Adungot ti pagkasapulak ija eskwilaan. Anya? Kasapulak ti baro alaptap. Ay. Ibagam amang rabraba ka lang, girlie. Nagubingan ka pailaan ka sa pula mong tilapta. Ay, sana mabalay. Mami, required talaga. Masapol nga da laptop mi. Ay, una-unaan tayo pa iti oven. Takasapulan day jay. Mami, O, apay anak ko. Saan kami pa'y nakaluto ka ni ading mo? Mabisin kan? at the project may. Agtal na ka man, Manong. Shaktim mo na. Anyasi ka. Mami, Shaktim mo na. Isong igatangan dak iti laptop. Ay, agtal na kayo man pa'y. syaktiin na una. Isu asyakti umuna amay gatangan. Anya ti project mo, Louie? Ag OJT kamin, mami. Ijay kano abroad ti pag OJT-an may. Anya? Abroad? Won. Isu nga isagana yo ti kwarta a balunag. Girlie. Apay, Mami. Paidan na ka. Diyak makaangas. Mangalakan ati paypay. Darasam. Basol mo ngamin na ito eh. Ah. Louie. Apay man na basol ko. Wala. Tatila ibagbaga mapaggastusan. Oh, hello. Daddy, agawin kan. Apay? Ni Mami. Nan ano ni mami? Saan ka no makaangas? Ah. Kasla kayat na ka no, ti matalimu daw. Anya? Ay. Iso nga agawin ka na, Daddy. O sige. Agawid ako. Si kantumat ngamin, Manong Louie. Di na man pabasulan. Kasanumat ngamin. Makin-in no nakakanyag. Ayan ni mami, oh. At da ijay silidyo, daddy. Anya? Kayat na kanuti agmay-maysa. Bakit? Nabiyag ka ba ay? Nabiyagak pa'y lakay. Ay, nako. Anyat na pasamak. Nagadumatan ti paggastusan nagiti anak talakay. Kasanon nga jay deliver da nga oven ko. Na-order ko da jay nga oven ko, lakay. Jaksa mo makaangasan. Ay, abantan na dagiti anak ta. Papay. Ikaray datan niya ospital. Garle! Lawe! Manong Louie, siya kung timang salabay ka ni Mami. Siyak matan ti makaamo ka ni daddy. Adan samat sakit ko ni ti puso. Aguray ka man. Ano ti mapaspasama kaya? Saan kayo makaangas ka ni mami? Isu nga ipan kayo ijay ospital. Aguray kay man. Agsasarita tayo pa man. Ay, anya nga agsasarita sasawa. Marigatan tangarod nga umangas lakay. No. Maskin amalawlawagan ti amin. Ha? Anya ti kayat mo sawan, Daddy? Pagsasaritaan tayo man kita ibagbagayo o paggastusan. Ay, Siyak daddy. Talagaan nasisita jay ibagbagak nga OJT mi. Mas nasisita kanyak takasapulak ijay school jay laptop. kahit sika ngay ba kahit. Nay, Anya ka, makangas lakay. saan ang nasisita di bagbagam nga uban? Ay, matayaksan. Iso nga di bagbagam, ay sana mabalain. Matakian. Unaan dagiti nasisita, tapnusan nga agsagaba ti pulsa. Bakit? Ay. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Unaan dagiti nasisita, tapno saan nga agsagaba ti bulsa. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. This daddy don't need round this Christmas. I don't like to see my mama cry. Ayos, pare! Wan. Ayos, pare ko. Nalaing kagayam nga agkanta kan aggitara. Wana. Kano na ito ti nagustuhan ni bakit ko kanya. Aya. Ika nga eh.
Anya tinangayatan ni bakit mo? Gano'n ka? Jaga amo, pare. Basta rin amo. Na-in love una kanya ni bakat ko. So ako na. Sige agasawa ta. Hoy! Iskaw! Nay, Saan ka man nandito yung makininom? Kastala tibiyag bakit? Ah. New Year nga raw. Ay! Awan mo, Iskaw! Sige! Awid! Ha? Awid! Awanan pare. Iyawid na ka ni bakit mo? Ha? Buni. Alan baka Na, muna kang agawit. So maruno akto. ay, agawid ka kit din! Tano saan? Imalok kang katoy igam ko apang or! Dili ka. Awid! Lawan. Intang arudan. Agawitan. Baka. Awan mo pare. Under desire ka mo gaya. Buni. Ay, kalaki din ay baka. Di na lagi di binaybayan. Makidang gaya kada pare Marcos. Na, Kababain mat kada kwada. Ha? Ay, naik ko. Malumatan kanyak tayo mo apang ahor. gamo tadyak kayat amapan ka makiin-inom. Tulungan nakit day ti trabaho dito'y balay. New Year nga raw bakal. Hoy, Iskaw! Ti kayat ko! Dito'y kalaang balay! Nawan sarak mo iti trabaho! Nawatam! Ala. Wan, bakit? Gusto. Di kan aglaaw. Kababain ka dagiti. Karuba. Oray bay! Ha? Unay kan ay bakit? Makiktotak mat. Hay! Awan bibiyang ko! Kadagita karuba! Aglawak! No kayat ko! Yan. Ya, kalaki din ay bakit? Di ka agkasta. Saan? Nasayaan? Aha! Ibad kon to pa'y tatangad mo? Baka? Kayat mo! Tay badak ko tatangad mo! Iskaw! Day tala arak tiyam mo! Lauston, baga. Di kan agungot pa. Hustong! Salbag ka amin! Hey! Ay na, huston lakay. Di kan aglawa kasta. Ay! Agulimag kan. Anay kumat. Napengeng agtung pa kalakay. Nakarit ka. Nakarit ka. Ay isaan. Ala, mabitla ang tabanyusan ka. Tapno makaturog kan. Ay, kita manday taping-ping maumilyang. Limbitan man. Ay, tinong panak ni Marcos idirabi nanang. Ay kat mayat Ha? Mayat ko na yun, nanang. Wan, mayat launay. Tapno adda di sa intarupam. Kaslama pa. Di nanang mo. Sankit din na mayat. Dangha kamot ita, milyang. Kay-kayat mo matikasta. Uray kabkabilin na kati asawam, itayam latta ti bagay. Nanang. Ay naanak kaw, ibagam nga agbalbaliwan ta asawam. Baro atawon ita. Isong agbalbaliw kumamutang. Tapno agbalinin anaragsak ti pamilyayaw. Shot! Arag pa more! Syat, kakadwa. Adu ti ara. New Year nga raw. Di ipapas tayo ti agsyat. Era, iskaw. Sige, nagpulutan tayo.
Nay. Umay dito istor ni Ama Kiwing. Ay, kikilan tayo man niya makiwing. Tado kwarta na dahi takay. Ado ti mauawat na donasyon. No kasta mapan mangagas. Kan mamagbaga. Woohoo! Happy New Year, makiwing! Happy New Year ta umat kada kayaw. Agin inom kayo manan. Kastala tibiyag, Ama Kiwing. New Year nga raw. Diag happy kami mak. Uray saan mat a New Year. Kat agin inom kayo lata. Ay, uwen ha. Kastala tibiyag. Kabayatan na si bibiyag kay agragsak ka, makiwing. Umay kagilinta makidanggay ka kada kamay. Un nga raw, Ama Kiwing. Makiwing, may karoon. Amangan mat no kayat nati agkanta. Gitara man, Marcos. Ay, makitugawak man kada kayaw. Ayos! Agsyat kayo nga ro, dama. Makisarsarita akla kada kayaw, anak ko. Sa anak nga uminom. Kat kayat ko adum ngag kayaw iti ibaga. Anyi ayaday ta, Ama. Kastoy, anak ko. Naragsak ti biyag. Dayta kat no agbibiyag kayo anasaya at ti aramid na. Ha. Baro atawan ita. Jay kunada a New Year. Kat ti makunak, nasaysaya at no agpabaro kayo matan. Anya nga agpabaro, makiwing? Mga ramid kayo iti New Year's resolution yaw. Kasanaw, Ama Kiwing. Ilista yaw dagiti rumbeng abaliwan yaw. Kas kuma iti panagbarbartak yaw. Ha? Ita abaro atawan. Kat rumbeng kumang agbalin kayo a responsable nga ama ken asawa iti pamilya yaw. Ti may kadwa, kat ijan yaw, ti kinabartak yaw. Ha. May katlaw, kat saan yon akabkabilan ti asawa yaw. May kapat, kat ingka makimisa. May kalima, kat agbalin kayaw anasayaat iti padayaw at tao. Dayta kumati New Year's resolution yaw, anak ko. Nagrigat nga aramidan, Ama Kiwing. New Year's resolution ti kasapulan amang idiya keng ka iti pagturungam. Aya. Isurat yu amin dagiti imbagak. Taday tatigiya yaw iti inaldaw. Inaldaw abasaan yaw tapno saan yaw amalipatan. Ipigkat yaw iti diding yaw. Katno surutan yaw. Siyempre, nasayaat ti pagbanagan yaw. Dayto iti laglagipan yaw. Saan anaragsak ti pamilya, no awan panagbaliw ti ama, iti maday nga aramid na. Hoy, Isko, anya day taimpigkat mo dita dideng? New Year's resolution ko, bakit? Anya? Padasak man nga aramidan day ta? Ha? Sige man, bakit? Basaam man. Ang mga nuad dapay kurang na. Awanon. Nayunahon, bakit? Isurat mo dita, asaan kan nga unget. Anya? Una, agpadatang agbaliwan. Tapno naragsak tayo, bakit? Oh, anya pa iti kurang na bakit? Isurat mo man ti kurang na, ipigkat ta iti diding. Tapno binigat ang mabasbasak. Sige, nayunak lakay. Anya nga itinayon mo. Isurat ko ati arak. Si Kaki Dimot. Agbalbaliwak nga rudan. Isurat mo pa ila ti arak. Saan man lakay? Noan niya ti pakaragsakan. Pakaragsakak meten. Isu nga ura inaldaw ama bartek. Kan inaldaw nakakabkabilan. Naragsakak lata. Ha?
Wen, lakay. Gapo, taay ayatan kaunay. Kun konsensya anak mo ten bakit? Agbalbaliw akon. Ikarik, tahos to ti kuna ni ama kiwing. Saan ang naragsak ti pamilya? No awan pa nagbaliw ti ama iti mading aramid na. Lakay? Padasag nga aramid ang dagiti insurat ko bakit? Ikarkarigatak. Ay na. Nagdagsan ti may sasako kamuti nanang. Ay na. Ay kat ginulpi mga min nga inaway. Ay na. Ginudwam ko mga min Ay, sana balit kabalak. Ay wan gayam. Agdamadlaw ko kan ka, Marcos. Nagbalbaliw ka mutan. Saan kan ngagbarbartag? Kan nagagat ka mutan. Kastala ti biyaga nanang. At dalat na pagbaliwan. Nasaya at no kasta. Maragsa ka unay iti dayta ngayong bagam. Kaya't naasawan. Saan kon makita di anak ko madisinyuan ti rupa na? Madisinyo ang tirupa na. Wen, nga main pagamuam ta dalimitam iti rupa na. Wano saan kim mabibaw ti bibig na. Gaputa disnugam mo. Ay, sorry nanang. Talagang agbalbaliw ako. Pakawanindak ko ma. Ay na, agyaman na. Isko lakay, tanasapa ka asimmangpot. Ngamin, nabambano ka nagapo iti laundry siya papagtrabtrabahuak. Kasi ka ko man ti agluto. Ay kat abagat. Siya kung ti agluto. Nabannog ka mo, nagapo iti trabaho, kas janitor. Saan abalain bakit? Kastala ti biyag agtinulong ti agasawa. Lakay. Wen bakit? Kan maysa, awan anyaman na kanyak. Basta kasta ka akanayon. Nalambing ka itan, bakit? Kayat ko ti kasta, ngamtay pumanukkaw ka. Sursurutak nga road, jay New Year's resolution ta nga impigkat tadi-tadi deng lakay. Wen bakit? Mayat gayam ti adda New Year's resolution na. Mayat! Teryang, papanam! Si kamat gaya milyang, inakpan makitsinda. Aguyog ta agururay akiti pagluganak. Inak mo makitsyenda. Ay sige aguyog ta. Uy, Teryang, amom, pimintas ka man. Kan, nakaisam ka itan? Sana kasi idi nakarupangat kalatan. Kasta latibiyag ako na nilakay ko. Adalat ta pagbaliwan. Kawan? Amom ka de, adda New Year's resolution may kanilakay ko. Kat dayta ti surutan may iti inaldaw. Tapno naragsak kami. Wen, Teryang, uray da kami. Adamot New Year's resolution may nga agasawa. Kat, impig kat mi paya iti diding dagiti insurat may. Tadagi jay tagbalin agiya may. Ay, agpapada tayo gayam. Ni kano ama kiwing tinagisuro iti dayjay. Wen, mamagbaga ngamin ni ama kiwing. Kat, no agtungpal ka, agsayaat ka. Ngam no saan? Ay, jak kamun ano anya ti pagbanagam. Ay ka, nasaya at matatadim ngagdagiti asawa ta iti pamagbaga ni ama kiwing. Kat uray siya, nakaamirisak mo ton. Iso nga ita, nagbalbaliwak mo ton. Ni, addan jeep. Ay, addan pagluganan ta makitsinda. Lakay, kita aman da ito'y t-shirt a ginatang ko para kan ka. Bagay mo da ito'y. Ada ginatang mo t-shirt ka? Anyang iting gatang mo? Tay kwartak mat, Kan, adamat ginatang ko apaldak. Kan uray dagiti anak ta. Adamat ginatang ko abato da. Aya. Na, dayto'y tibunga ti saan mo na panagin inom lakay. Ta kumpletong tiyaw awat mo asweldom. Iso nga ita, adamat na urnong ko. Kat inggatang ko itibado tayo. Tapasig adaan dagiti kawus tayon. Wen bakit? Nasaya at nalagip mo ti gumatang. Kat, agyaman ako unay lakay, Gaputa talaga ang nagbalbaliw kan.
Kaya't ko kumaapalawaon ti kusina tayo. Tanaglipit mo. Sige, bakit? Imbaga kon kaniikit ko nga umutang ak iti kwarta. Ket wen kunana. Imbag man, taagpautang. Kat pulos adi nakapautangan idi. Amo na nga minan ang nagbalbaliw ka. Ken nakunak, a responsable kan apadre di pamilya. Sige nga rod, bakit? Umutang ka kankwana. Tain inutan ta abayadan. Ay, imbag lakit din, ta nagbalbaliw kan lakay. Uray si ka, bakit? Kat ad-adda nga inspirado ak itan nga agtrabaho. Gaputa ka na yun ka anak kaisam. Kan nabanglo. Bulaon nakmanon. Katuan, bakit? Pudno ti imbaga. Ngam naragsaka kun lakay. Tauray kastoy laang ti panagbiag tayo. Tanaragsak tayo mo, asa nga pamilya. Husto tinako na idi ni Ama Kiwing. No agbaliw ti padre di pamilya. Naragsak ti pamilya na. Pudno dayta. Kumusta pares ko? Itala na granata dito'y kantina ah. Un nga rod, pare Marcos. Kat kumusta ti pamilyam? Naragsak ah. Kahit sika nga paray. Naragsak mat, pare. Kumusta kayo na adwa? Italamanan ang makita kayo Ha? Nay, di maar kayo mat adwa. Kasta ka day, Ama Kiwing. Talaga atim maar kami, ama. Tanagbalbaliw kami nga roden. Nasaya at nukasta. Aging kay ta Ama, sorsorutan milat tati New Year's resolution me. Wen, ama. Nakapigkat pa'y laang ijay diding me. Iswa ka na yun ko amabasa. Uray siya, Ama Kiwing. Dayta, tigiya me iti inaldaw pa nagbiag me. Kastala ti biyag Marcos, iskaw. Adalat ta pa nagbaliw tayaw. Kahit husto lang tinakunayo idi, Ama. New Year's resolution ti kasapulan, amang igiyaken ka iti pagturungam. Wen. Husto launay dayta ana sa uyo idi kada kami, Ama Kiwing. Kat agyaman kami, tabi nagbagaan na kami. Kastala ti biyag kunak manain. Bagbagaan tayaw, dagiti makita tayaw, asim yasay iti dalan. Wen, Ama Kiwing. Ket nasaya at mat, tadimngag kayaw iti pamagbagak iday. Tatidumngag iti nasaya at apamagbaga, nasaya at mat ti pagbanagan na. Titan gagayem tinagkibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. New Year's resolution ti kasapulan, amang igiyaken ka iti pagturungam. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!